iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn aelodau, yn ymwelwyr, yn gyfeillion sydd yn troi mewn yn aml ato ni ac wrth gwrs rhain sy'n ymuno â ni fel arfer ar Facebook a YouTube. Lovely to see you all this morning on this Remembrance Sunday. And as many have remembered that we're starting a little early in order to note the minute silence at 11 o'clock. But we'll sing our opening hymn. You'll have to listen out because the poppies are in the place of the hymn boards. Have to listen for the numbers. Rhif 7, number 7 to begin with. Yn ynaist, yn of dan, perfeithiaf dan yn ef, ni all ymoroedd mawr ddiffoddi mohono ef. Dy lais, dy wedd a gweld y waed sy'n troi'n ngelynion dan fy nrhaid. Rhif y 7, number 7. Mae ychydig cyn 11, felly yna un o'r darlleniadau cyn 11. I'll read one of the two readings before 11 o'clock. The 46th Psalm, Psalm 46. God is our refuge and strength. A fel dwi'n dweud yn aml, dwi ddim yn ymddiheuro am ddarllen o'r hen gyfeithiad pan dwi'n troi at y salmau. Dyw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Am hynny nid ofnwn pe symudau a ddaiar, a phe treiglid y mynyddoedd I ganol y môr. Rhio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei hymchwydde. Y mae afon a'i ffrydiau a lawen hant ddinas diw, cyseg yr preswyl feidd y goruchaf. Diw sydd yn ei chanol,
nid ysgog hi, Dyw ei chynorthwya yn fore iawn, y cynhedloedd a derfys gasant, a teyrnasoedd a ysgog gasant, fe a roddais e lef toddodd y ddeiar. A mae arglwydd y lluoedd gyda ni, a mae Dyw Jacob yn amddiffynfa i ni. Deiwch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd, pa anghyfyneddra a wnaeth fe ar y ddeiar. Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar. Fe a ddryllia y bwa ac y dir y weiwffon. Fe a lusg y cerbydau a thân. Peidiwch a gwybyddwch mae fi sydd yw. Dyrchefur fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefur fi ar y ddeiar. A mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Amddiffynfa i ni yw Dyw Jacob. Ychwanegau Dyw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air. Gawn ni godi nawr os gwelwch yn dda, a codi mewn tywelwch a na i offrymu weddi fer ar ôl ein tywelwch ni. Dyw a thad ein harglwydd Iesu, dyw'n heddiw i gofio ac i ddysgu, i gofio gwersi'r gorffennol beth yw cost ryfel a beth yw pris heddwch, beth yw maint creulondeb dyn at ei gydyn, a mesur yr hunan aber ddynol dros eraill. Atgoffa ni nawr am faint ein dyled rhag i ni anghofio. Lord God, on this day we are called to remember the past, all those who have lost their lives in the course of wars, the horror they endured, the sacrifices they made. And we pray for peace in our world, and grant that the time will come when nations will live together in a common fellowship of humankind. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando a chofio amdanom ni, rhag i ni anghofio. Amen. Rwch chi eistedd. And I turn for our second reading this morning to the book of Isaiah, prophet Isaiah. I was in the Old Testament last week with Habakkuk, if you remember, the prophet Habakkuk. But I'm in Isaiah now, chapter 52, and starting to read at verse 7. And if you wish to follow in your English Bibles, I'm on page 742, 742 in the English Bibles. Ac eto, os ydych chi am ddilyn yn y Gymraeg, mae'n help weithiau i ddilyn y darlleniad. Dwi ar dudalen 669 yn y Gymraeg, Esaia 52, ac yn dechrau darllen adnod 7. A byddwch yn gweld addasrwydd gobeithio y geiriau ar gyfer ein cofio, sy'n y cofio heddiw. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yn y gesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni
yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Sion dy ddiw sy'n teyrnasu. Cliw y mae dy wilwyr yn codi eu llais ac yn blwyddio'n llawen gyda'i gilydd, a'i llygad ei hunan a gwelsant yr arglwydd yn dychwelyd i Sion. Blwyddiwch, cydganwch chwi adfeilion Jerusalem, oherwydd tosturiodd yr arglwydd wrth ei bobl a gwaredodd Jerusalem. Dinoethodd yr arglwydd ei fraich sanctaidd yngwydd yr holl genhedloedd, ac fe wel holl gyrra'r ddeiar iachawdwriaeth ein diw ni. Allan, allan, ymaith a chwi, peidiwch a chyffwrdd a dim aflan, ewch allan o'i chanol, glanhewch eich hunain. Chwi sy'n cludo'r llestru'r arglwydd, nid ar ffrwst yr ewch allan, ac nid fel ffoaduriaid y byddwch yn y madail, oherwydd bydd yr arglwydd ar y blaen, a Diw Israel tu cefn i chwi. Felly, eto ychwanegau Diw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe ganwn ymhellach, emyn rhif 8, number 8 in the Gymanfa programs. Anadl i o'r llanw fy mywyd i fel byddong hariad i am gwaith yr un ar eiddo ti. Rhif 8. glaw o bloes a chlwy. A chyflwyniau nawr yn ôl ein harfer I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu, ni'n dod ger dy frond I ar sil y cofio fel hyn, unwaith eto. Yn ddiolchgar, yn fyfyriol ac yn ymwybodol o aberth ac o obaith hefyd. I ni'n anrhydeddu y rhai hynny a roddodd ei bywydau troson. A rheini a fi farw I sicrhau ein heddwch a'n rhyddid ni. Diolchwn am ei haberth unwaith eto eleni.
Lord Jesus Christ, it was you yourself who said that there is no greater love than to lay down your life for your friends. And we see in you the ultimate sacrifice, as it were. You died and rose again so that death might be overcome, and that peace and reconciliation might be more than mere human ideals and dreams. And may the gospel truth shape our remembrance, this Remembrance Sunday, both in sorrow and in hope. Ac i ni'n gweddio bydd y bobl hynny sy'n cael ei effeithio, dal i gael ei effeithio yn sgil ryfel a thrais yn ein byd heddiw. I ni'n meddwl am ffoaduried, plant, mamau, a gweddwon, a rhai diniwed, fel dwi'n dweud o hyd, sydd yn dioddau. Yr holl gymunedau yna sydd wedi rwygo gan gysineb ac ofn. Lle mae ryddid a chyfiawnder yn cael ei herio yn ddyddiol. And we ask your mercy and your presence now with those whose lives were and are forever changed by war. We think of the injured and the traumatized, the homeless, those who mourn loved ones. Comfort them now in their grief and sustain them by your Spirit, and grant them hope in Christ once more. Ac i ni'n cyffesu yn agored o'th flaen di nawr bod ein coffau ni yn gallu bod yn arwynebol iawn ar brydiau. Yn amlwg ar ein tafodau ac yn ein geiriau falle, ond yn anamlwg yn ein bywydau a'n gweithredoedd ni. Adnewydda ni nawr gan dy air di y bore yma, fel bod cofio heddiw yn ein tywys ni i ffydd fywiol yng Nghrist. Ffydd sy'n gweithio dros gymodi ein gilydd, yn dangos cariad at gydddyn. Ffydd sy'n dwy'n tystiolaeth ithgariad di dy hun tuag atom. And today, on this Remembrance Day, we pledge ourselves once more to love our neighbors, to seek peace whenever we find conflict, to stand with the vulnerable and the homeless. Not only remembering the past, but the calling that you have placed on us now. Empower us by the strength of your Holy Spirit, that we might walk in the steps of the one who gave his life for all. I ni'n gweddio hefyd dros ein cynulliad ni heno ag ymanfa ganu yn debol, bod y cyfan yn glod i ti ac yn fendith i ni. I bwy y perthyn mawl, nid i ni o arglwyddonydd enw mawr dy hun a dod o goniant. Felly ni'n cyflwyno ein gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd â deisyfiadau cudd ein cylonau ni, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ei hun, ar hwn a'r rhoes ei fywyd trosom ni oll. Amen. Ein Tag, arun wyt anna nefoe, Sanctae dierda enw, deledad aer nas, deledad aer
Wel, croeso cynnes i aelodau i gyfeillion ac i ymwelwyr sy'n bresennol yn y cnawd ac yn rhithiol i oedfa Sul y Cofio. A very warm welcome to members, friends and visitors present and on YouTube to our Remembrance Sunday service. A diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad a'i wasanaeth ac edrychwn mlaen i wrando ar ei genedwri'r bore yma. A gwerthfawrogwn hefyd gyfeiliant Mike wrth yr organ. Heno, fel ych chi'n gweld ar eich rhaglen, bydd cymanfa gan i gofio yma am 6 o'r gloch gyda Jeffrey Howard, Caerdydd yn Arwen a Will wrth yr organ. A bydd y datganiad organ yn cychwyn am 20 munud i 6. As you notice from your programme, there'll be a gymanfa gani here this evening with Jeffrey Howard from Cardiff conducting and Will on the organ with his recital starting at 5:40. A bydd hi'n werth bod ma'n gynnar yn ni'n gwybod. Di Sul nesaf, fel arfer, bydd Rob wrth y lliw yn oedfa yn y bore a'r hwyr. And that's next Sunday, Rob will be in the pulpit for the morning and evening services. Mewn pythefnos, tachwedd y drydydd ar hugain, byddwn ni'n croesawu'r parchedig Betty Wyn James gyfyrddin ato mewn weinidog gwadd yn yr oedfaon bore a hwyr. A chi gyd yn gyfarwydd â hi, dwi'n siŵr, ac wrth gwrs mae hi'n fam i Elin Wyn. A bydd cyfle i addoli gyda'n gilydd ganol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. After the midweek service on November the 19th, there'll be an organ recital by David Cook, who's the organist at All Hallows by the Tower. Now, bydd cyfarfod nesa'r diaconied ar nos Iau, tachwedd yr 20fed am hanner awr 6 yn Capel Bach ac os oes angen ar Zoom hefyd. So that the next deacons meeting on the 20th of November at 6:30 in Capel Bach, or if necessary on Zoom. Dwi'n yn siŵr chi am glywed, ond bydd cenion Addoliad yr Eglwys a Ragfyr y 7fed ar ôl oedfa'r bore. Wrth gwrs, byddwn ni'n edrych ymlaen at hynny, ond falle bod pawb ddim eisiau cael ei atgoffa bod Addoliad gwrth y drws. A wnewch chi roi'ch henwau ar y rhestr yn y lobi, os gwelwch yn dda. Dyddiad arall i'w gofio yng nghanolfan Cymru Llundain, Gray's Inn Road, ar nos Fercher, tachwedd y 12fed, sef di Mercher nesaf, am 7 tan 9, bydd cyfarfod pwysig i'r gymuned Gymraeg yn Llundain, yn unigolion, yn gymdeithasau ac yn sefydliadau. A bydd trafodaeth am ddyfodol Ysgol Gymraeg Llundain, yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu sefydliadau Cymraeg yn Llundain, a beth mae'n olygu i fod yn Gymro neu'n Gymraes yn Llundain heddiw. So that's a date for your diary. An important meeting for the whole of the London Welsh community in the London Welsh Centre, Gray's Inn Road, next Wednesday at 7 o'clock. Next Wednesday, November the 12th at 7. The topics under discussion will be the future of the London Welsh School, the challenges and opportunities that face Welsh institutions in London, and what it means to be a Welsh person in London today. A dwi'n siŵr bydd nifer o'n eisiau cefnogi'r cyfarfod na. Mae'n bod yn bresennol. Nawr, mae Rob o hyd yn trefnu mlaen llaw, a fyddwch chi'n gweld yn y lobi heddi mae'r rhaglen Gymdeithas y Capel ar gyfer blwyddyn nesaf. Felly, newch chi gymryd copi ar y ffordd mas. A diolch yn fawr i Rob am trefnu. That's next year's society programme available in the lobby as you leave. Cofiwch dy lawr i gael te a chyfle gymdeithasu ar ôl yr oedfa heddi. Do come downstairs for tea and an opportunity to socialise and maybe celebrate after the service.
ac yna fydd anw ymgyrch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddion addagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonwdd sgwr, yn llawen a gnawn ein hyddyn gyda'n hyd, I ddwyn ein tystiolaeth I ti yn y byd. Os allai jyst ategu ddau beth at goeddiadau Ann, chi'n cofio chydig wythnosau nôl, wnaethon ni urddo deaconiad newydd. We inducted 3 of the 4 new deacons about a month ago, on the first Sunday, I think, of this month. Unfortunately, Colin couldn't be there then, but next Sunday evening in the communion service, next Sunday evening, we will be making officially Colin a deacon. So if you are available next Sunday evening, come along and support that service next Sunday evening. And then, gyda raglenni y gymdeithas, fel dwi'n dweud bob amser, mae'n gyfle I wneud ychydig o genhadu tawel, a little quiet witness, as it were. Please take there are enough programs to go around a few times. So please take a few and you can give them to friends, family and friends. As I say, it's a way of perhaps those who don't wish or think of coming to a Sunday service. You say, well, come along on a Saturday and they might, you never know, a little bit of encouragement. They might come to a service as well. Felly, cerwch a digon o'r raglenni I wneud ychydig fel yn gweud o genhadu tawel fel yna. Ond fe ganwn ni, nawr, a ni'n mynd I droi gael gweld pa rif, ond gobeithio bod y rif iawn da fi 11, number 11, 11, arglwydd Iesu, disgyn gerdded drwy y byd yn ôl dy droed, chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed, mae yn olau ond cael gweld dy wyneb di, 11.
Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation. A dyma ni wedi ymgynnull ar sil y cofio unwaith eto fel hyn yn dy fel lenni. As we gather together once more on this Remembrance Sunday, we come in the middle again of the echoes of war all about us, don't we? In our time. What was that? Peace in our time? Well, war in our time, and has been really throughout the ages. And facing a world still torn by violence and despair and division of all kinds. But as Christians, of course, we shouldn't allow remembrance to represent any kind of bitterness or cynicism, as some might do. We come, of course, as always under the word and the influence of God. That's the thing. And from that vantage point, we have to ask, how should our remembrance be shaped by Scripture? That's the thing. Beth mae'r Beibl, beth mae Duw, beth mae Iesu Grist yn dweud am y cyfan oll hyn? And how does that remembrance call us to live now in our time, in 2025? Y pwynt cyntaf sydd â fi rannu â chi y bore yma yw cofio neu goffau yn gyntaf o flan Duw, na'r peth. Remembrance before God. That's my first point for you this morning. Os ydym am goffau go iawn, y peth cyntaf dylen ni wneud yw i ddwy'n popeth o flan Duw, na'r peth. Hanes, ryfeloedd, aberth, colled, y cyfan oll o flaen Duw. Let's never forget that war and any example of war is always a dreadful expression of the worst of human nature, isn't it? When different nations clash, it's not merely armies fighting each other, but it's the accumulated, I'd say, the accumulated pride and sin and fear and greed and injustice of all people. And we have to confess, of course, we too are sometimes part of the story by our apathy or selfishness, not loving our neighbours as we should. We're all part of the story. Oeddech chi'n arfer chwarae gemau ryfel pan o'ch chi'n blant? Yeah? Wy'n siŵr ein bod ni gyd wedi gwneud hynny o bryd i'w gilydd. We've all played war games, I'm sure, when we were children. But never pretend that war is a game. Never. War is no game. Chi'n modd, mae'n arswydo fi weithiau gymaint o gemau fideo y plant yma yn ymwneud â ryfel a thrais ac ymladd. Na beth yw pob un o'n nhw. But it's only right, of course, on Remembrance Day that we're aware of the dignity of sacrifice, of course. Those who lay down their lives in defense of others, for justice, for freedom, for protection of the weak. Ond i sefyll o flan Duw i goffau fel hyn, mae'n yn ei roi ni o dan ei farn a'i faddeuant e hefyd. And because we come before God in remembrance, we can rest on that assurance that death and violence don't have the last word. That's the thing. Scripture speaks of a new heaven and a new earth, doesn't it? Of a lasting peace beyond the war and the reconciliation of all people. Nef a deiar newydd, lle nad oes wylo na ryfel. Remembrance Sunday, I say, it reminds us all that our world is flawed. It's a flawed world, isn't it? And that war is very real. But God is sovereign over all. And his purpose is bound to triumph in the end. Felly,
ar ôl dwy'n y cyfan fel hyn ar Sul y Cofio o flaen Duw, dyma'r math o goffau wedyn ni sydd i lunio ein gobaith a'n cenhadaeth ni i'r dyfodol. After remembrance before God, this should be a type of remembrance that shapes our hope and mission moving forward to the future. Because to remember rightly isn't merely just to look backwards, but to look forward as well. To allow the memory of the past sacrifice to fuel Christian hope and mission in our generation and in future generations. Of course, there is a temptation for some to say, well, we've tried peace, it's failed. Let's live in the real world, we need to fight. But I'd say that's defeatism, really. As Christians, we must say, yes, war happens, it does. War happens, but the gospel message confronts war. That's the thing. The gospel message confronts war. Mae'n rhaid i'n coffau ni, i'n sbardino ni mlaen i frwydro dros heddwch a chyfiawnder a thregaredd. And you know, the cross is the great reminder of suffering. Suffering, yes, but suffering which has been overcome. Gwawr wedi hirnos, can wedi loes, nerth wedi llesgedd, coron ar ôl croes. Also in remembrance, of course, we find a sort of a communion and connection with those who suffer. We remember, as I always say, the innocent sufferers of war, the widows, the orphans, those whose lives have been broken by wars and conflicts. Our Christian calling is to stand with them, not with empty words, yes, we remember them, not with empty words, but with compassion and generosity and solidarity. Mae'r math o goffau yma, mae'n mynnu tystiolaeth gyhoeddus, yn dwi? A hynny yn ein cymunedau ni, yn ein heglwysi ni, wrth i ni ofalu gwneud ein rhan fach ni i leddfu ychydig ar ddioddef yr rheini sydd wedi profi erchyllderau ryfel. So, Remembrance Sunday should become an impetus for us, not to withdraw from the world, but to engage with it, an engagement with it, a call to live as agents of healing in this wounded world of ours. I adlewyrchu cariad Crist yn y byd, fel ni'n dweud bob tro ni'n cwrdd o gwmpas ford y cymyn, yn ein cyfamod eglwysig ni. Felly, ar ôl coffau o flaen Duw, coffau i lunio ein gobaith a'n cenhadaeth ni, a pwynt ola sydd â fi rannu â chi ar fore Sul y Cofio fel hyn, yw'r coffau hwnnw sy'n siarad â ni yn ein terfysgoedd presennol ni heddiw. Remembrance before God, yes, remembrance that shapes our hope and mission, and remembrance that speaks to us in our present conflicts today. That's my third and final point for you this morning. Because our remembrance every year, it mustn't float aloof and above the times in which we live at the moment. Remembering, there is a tendency, we remember the Great War and the Second World War. But it must engage, of course, with the moral and spiritual challenges of our time, in the here and now, in 2025. Remembering, in its essence, must teach us how to live in our own age, as well as remembering the past. Paidiwn a thwyllo ein hunain nawr y bore yma, a meddwl ein bod ni'n byw mewn byd heddychlon. Diar mi, mae'r gwirionedd yn gweud yn hollol amlwg ffordd arall yn diwe, i bob yr un ohonom ni.
at the United Nations General Assembly this year. You saw all the world leaders gathering together in an atmosphere of great alarm. All of them were saying they're alarmed at what's happening in the world. Wars, Gaza, Ukraine, Sudan, famine, displacement, these fractures in global cooperation. People used to get on. Mae cynhesu byd eang yn broblem enfawr yn dywe sy'n gweithygu. Record flooding, record droughts, storms, displaced populations. These are all storms, literally, storms of our own age. We live in times when more than ever, I'd say, remembrance must inform our Christian witness. Pam gwedwch, pam hynny? Well, I'd say, why? Because the same human impulses that fueled past wars are still present and fueling present wars. Pride, fear, greed, nationalism, scapegoating other nations. And you know, the Bible, mae'r Bible yn ein rybuddio ni rhag rein I gyd. The Bible warns us that we mustn't first of all venerate our own nation so much that we excuse its sins or demonize the sins of other nations. We must allow the cross, that's the thing. We must allow the cross and Jesus' example to reorder our loyalties, as it were. Put them in the right order. Put them in the right perspective. Mae coffau go iawn yn ein disgyblu ni, nid yn ein clymu ni lawr. It's not all doom and gloom, however. In our age, we are called to be salt and light. I mentioned that the other week. Salt and light. To commit ourselves to a mission. Let Remembrance Day this year inspire your Christian witness. Safwn gyda gobaith yn ein calonau ni, gan gredu ym mhwrpas tragwyddol Duw ar ein cyfer ni gyd, ynddo fe? We remember today not to linger in despair and gloom, but to stand with hope. The day is coming when war will cease. In Revelation we read, wars will cease, tears will end. God will wipe away every tear, as we read in Revelation. Bydde Dduw ein cynorthwyo ni felly I goffau yn iawn, I edifarhau, I wasanaethu'n ffyddlon, ac I obeithio'n hyderus tan y dydd hwnnw pan fydd pob ryfel drosodd a'i deyrnas wedi dod yn ei gyflawnder, ynddo fe, efengil tang nefedd, dos rhagot yn awr, a doed dy gyfiawnder o'r nefoedd I lawr, fel na byddo mwyach na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond ryfel yr oen. Gogoniant I enw. Amen. Ac fe ganwn I ddyweddu ein hoedfa. 12, number 12, Cor Carsalem. O ganu bendigedig fydd canu'r dydd a ddaw, pan una'r holl gantorion yng nghôr y wynfa draw. Bydd engil y gogoniant mewn syndod oll I gyd, pan deri'r cor undebol ar anthem fawr ei hyd. Rhif 12, ymarfer da ar gyfer heno I chi gyd nawr. Da iawn. Oh
Ang o'r caer solemn lan. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A gras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.